Hello, mic test. Para po sa mga waray-waray natin dyan. Shout out. Kung harapit na analaw matunod nga naimo hirayo ako, naputukan kakulbahan dughan ngan kamingaw asay gud ako. Pagtikangan panuruhan tunog mga dahon bukad paghumog, ininluha daw burabod waray hunongin pagtubon. Ginhingyap kahan inagi nga adlaw o ganhimaya nga hingpit gayud, labi kunupod kahan pagtanaw han kapusag han mga balon. Di nabot akuhin kakulba o gan kamingaw na marapara, kay kuntingali anak paglaong bangin daw lanim kawangon. Kunadanganan gabi nadugangan kamingaw, labi ko nabati hanhuni hankalaw, pagmulahan silangan pagmuniasan adlaw, pagkalpadhan maya dinumdum ko ikaw. Harapit na nadlaw matunod nga haimo hirayo ako, naputukan kakulbahan dughan ngan kamingaw asay gud ako. Pagtikangan panuruhan tunog mga dahon bukad naghubog, ininluha daw burabod waray hunongin pagtubod. Kung nadanganan gabi nadugangan kamingaw, labi kun nabati hanhuni hankalaw, pagpulahan silangan pagpuniasan adlaw, pagkalpadhan maya dinumdum ko ikaw. Kung harapit na anadlaw matunod ngan haimo hirayo ako, naputukan kakulbahan dughan ngan kamingaw asay gud ako. Pagtikangan panuruhan tunog mga dahon bukad paghumog, ininluha daw burabod waray hunongin pagtubod. Ininluha daw burabod waray hunongin pagtubod. Salamat po. Shout out sa mga waray-waray dida.